аман болуңуздар. Ушул мекенибизге, өлкөбүзгө мыкты долбоорлорду инвестициялар тартканга чоң иштерди жасаңыздар. Анда азыр сиздердин урматыңыздарга жана ошондой эле жалпы элчиликтин кызматкерлерине, ошондой эле Мурас комьюнити борбордун бардык уюштуруучуларына, ошол жерде эмгек кылган жигит кыздардын урматы үчүн бир чыгарма аттаганы. Бул чыгарма 90-2000 жылдардын ичинде жазылган ырлар топтому папурда кирди. Кабыл алып коюңуздар, баарыңыздын жакшы күндөрдү эске салган чыгармалар жабырсын.
Çok rahmat. Rahmat, var olmasın. Besoqdan çeyrek kılım ömür ötkürdü London'da. Rahmat, hurmatlı tuğanlar. Xudo buyursa hazırдағы başka programlar var eкен. Bizning konsert Xudo buyursa. Mına Boris ayın, Aygül ayında bilen söyleşip atamiz. Noyabr ayında Xudo buyursa men jana menden başkaçılar bilen da kelip bir ata-enелер чоң konцерт өткөрөбүз. Бүгүн эми başka programlar азыр iPhone утат кезге анан талайдан не отышат? Сколько путевканы отасың? Бардыңыздарга денсаулык, аманчылык, дагы бир жолу майрам кут болсун. Тамак даяр болуп калды, тамак ичкиле. Kelli uçakımız da sanıyor. Kiyinki bizge Teşekkürler. Sürüm Bozbek'ta Uras Entertainment'in negedönçü Göküdelörsü Baren Santangayeva denizci kalır. Üzgünlük Çakat Tiyatro'nun demeçsi başka Akmaliva Aygül'ü Ceylen Çakravaz. Uğur'da Kırgız diaspasının lideri Cantareva Nurdin Mayken Çakravaz. Saklar.